pozdrav došli na Telltales kanal, naš trajimo danas rasnemo s Resident Evil, znači. Jedan mali dio što se tiče lootovanja sam odigrao sam, čisto onako da prođem opet trenutak kuda sam bio i slučajno mi se desilo par stvari, tako da objasnit ću sve kad uđem u igricu, tako da vidimo se sa Dakle, znači, što se nama desilo, mi smo, znači ja se bukvalno vratio da uradim onaj sporedni objektiv kao get the shotgun i upravo dobio sam shotgun. Ona je bila u stvari u sobi koja se nalazila iznad tamo gore, u onoj sobi koja je bila zaključana onim Scorpion Keyom što smo dobili u prošloj epizodi, da. I oca i majku ti jebe, mislio sam da iza mene. I znači vi uzmete jednu slomljenu pumparicu dozgo i možete da idete ovamo, ali prije svega sam ja išao u ovu ovdje prostoriju koju smo bili u prošloj epizodi i tu je bukvalno bio jedan jump scare kada vam on iskoči kroz zid, čekajte da ne mislim kameru. Kada vam Jack iskoči kroz zid kao i krene da vas hvata i što sam provalio je da ovaj pendulum mora da ide na onaj sat tamo unutra jer smo ga uzeli odavde. To sam provalio, nisam htio ništa stavljam. Vjerojatno je poslije toga bio predviđen taj jump scare, ali ja sam to zajebo bio. Tako da ne vjerujem da je Jack još uvijek ovdje. Pogledali smo također ove ovdje slike, nismo vidjeli, znači to su neke slike porodice, čisto ono. Što sam još provalio? Znači ne provalio ovaj zid i uvatio me tipa odavde, ali jebi ga, to je za drugi put. Sad, što sam mislio, gore je bila jedna listica, gore u onoj sobi gdje smo se vatali sa Jackom je bila listica jedna gdje je napisano gdje su sve tri dog heads i jedna se nalazi gore. Što znači da mi imamo još dvije, ja sam to jednu pokupio i stavio je slučajno, znači gore je bilo neku knjigu u istu onu sobu. Tako da imamo još jednu ovaj sat i jednu dolje u onaj poznati recreation room koji smo trebali ići prošloj epizodi, ali sam rekao da prvo hoću shotgun da imam za njega, tako da prvo ćemo staviti ovo. I oca i majku, sad će mi doći onaj. White dog's head. Evo mi ga onaj. Znači dolazi 100%. Dvije. Za sad imamo dvije. I treba nam još jedna iz recreation room koja je ovamo bukvalno. Tako da to je dobro što ste za mnom keep-upovali sa pričom. A sad idemo ovamo jer dolje sam pobio veliki broj neprijatelja. Bukvalno pobio sam veliki broj likova. Tako idemo sada saveujemo i vidimo se tamo. Ova vrata znam da su otključana bila. Da, ova vrata su otključana. Mi trebamo da idemo do ove ovdje sobe, znači ona je malo dolje pa niz krug, ova ovdje. I hoću da vidim kako ubija pumparica, tako da no problem. Imam li psycho stimulant, znači 3 metke i 10 za pištolj. To je 10 i 10 je bio. Imam sad još. I čuo sam da u ovoj epizodi će biti baš dosta itema, rekao mi jedan lik, Chem Fluid, odmah to prebacujemo, nemam ništa da prebacujemo, ostavio sam sao gunpowder tamo. What the fuck? One shot, druže. Aha, i ti si. Ok, ima li još neki? Ok, i dobro je ta stvar što nema spavnavanje, infinite spam, što bi ja rekao. Tako da ne znam, ćemo napraviti, ajde napravimo jedan combine. Da napravimo jedan još. Mada ne znam je to... Oh fuck! Oh majko mila. Oh shit! Oli umrijet? Fuck. Gdje ćeš druže, gdje si? Vidi njega jada. Ajde, hvala Bogu, narodu. Druže. Još jedan. Samo da mi ne dođe neki s ove. Tačno sam znao. Dvojica, shot. Dobro je. Htio sam malo da štedim metke za pumparicu, ali vidjeli što se meni dešava, tako da nećemo ipak. Shotgun shells, opa, evemik, ne znam ove mašine ovuda ima li šta. Tačno ću propustiti u ovoj epizodi tačno 1 milion itema. Strong chemical fluid. What? Chemical biome that items to change their properties stronger than normal chem fluid.
Strong ammo. Moram da vidim kakav je taj strong ammo. Zajebavaš me. Da nije Scorpion Key. It doesn't fit. Ajoj. Lockpick. Bila je jedna brava što može da se pikuje i to je gore na sprat. Gdje treba se koristiti lockpick. I ovdje je... handgun ammo. Znači ja sam totalno lud, ali totalno. Pol sata ovo tražim, ali ne mogu da nađem, tako da fuck, još ako je infinite respawn onih, samo smo wastali metke, ali nadam se da nismo. Gdje se section room key? Okej. Da ako me ne uvatiš to. A kakva su vrata jebeni. Oh ja, Doghead, evo ga. I was gonna be your father. Now she says he will be her father. No. I'll be fine. Uze ga lik, uze ga, života mojega, uze ga. Suffer. A on vidi onoga policajca gore. Hey, you my friend. Without me. Samo mi jasno kako se on stvorio ovamo. Not good. Uze nam ključ, majku mu jebem, imali što ovamo, jao. Shotgun shells, jao, tačno predviđam neku boss fight i to će biti ona boss fight tipa kakvu nikad u životu nismo imali, znači tako će nešto biti bolesno. Da, ne mogu da vjerujem. Strong first aid med. Čim imam ovo, znači neko sranje će krenu naopako, brate moj. Šta? Imali što po ovih policajge? Okej. Šutiranje nečega. Jao, dolje. Snake key. Ne stvari da ću ja morat da tražim snake key kroz ovu kuću. Gunpowder. Mogu sam strong bullets da napravim, jebi ga. Vidi koliko mesa ođima. 40 rebara gž. Ništa, ovdje nema ništa. Što je ovo? Igrao sam dovoljno horror igrica da znam kuda ovo vodi, ali nema veze. Ajde uzmemo ovo. I vjerojatno ćemo biti grabovani. Kako sam znao, brate. Znači ovo je neviđeno. Okej, znači relativno počinje biti njemu šakiricu. Ujebenti. Fuck! Bring it on, ne znam, da li da ga... druže. Oh, big man got himself a gun. Big man. You know how to use that? Okej. Na! Motokultivator, šta? Kako se ovo uzima? Oh shit. Ja ne znam što da radim ovdje, tako da... Ne znam da li da ga pucam uopšte, a malo mele na njega. Dobro. Treba ga... Vidi, slomila mu se ova. Dobro. Sad. Dobro, ti si pokušao nešto. Može, shit. Shit. Okej. Lele, no! Jebem ti. Šta? Trust attack. Dobro je. Okej, ovo sam se zajebao malo. Nazad trči! Zakačit ćemo ovim trećim. Voli ga ubit. To! Drugi put smo došli ovdje. I sad ne znam što da radim s njim. Ne znam života mi što da radim. Znači... Pa da trust attack u njega, vidim mu zube sa strane, majke ti.
Ne seri da mi se... Vidi. Au, najbolj sam. Hoće li mi možda slomiti gotorno? Što će da radi? A druže, istupio bi je da se kolima. Voli umrijeti? Okej, odlično. Fuck! Ja mislim da bi ovo trebalo da bude kraj ovoga. Okej, to mi radi, bol... No! A druže, nemoj sad samo da me napane, viđi. Ja se iskreno nadam da je on presvisnuo. Znači, ko je još vidio da se motorno seče metal? Znači, ja ne mogu da vjerujem kako ima glupih ljudi u životu. Bra, doktore, bra! Sad možeš bačit. Okej, here we are. Znači... Jao. Znaš što? Grebovat će me ovaj baba, 100%. Skočit će na mene, prosuće me kao stupi. Ali dobro, nema veze. Neće. Idemo. I konačno smo izašli iz kuće. Doghead. Let's do it. Out of the house. Ajoj, što je ovo, majko moja mila. A? Lockpick, okej. Herb. Vjerojatno će s ove strane biti mnogo sakrivenih stvari, ajde idemo ovuda. Naprimjer. Ovdje smo našli Separating Agent. Nema veze, ne znam ni zašto to služi, ali nema veze, znači ja ću ovu off-recordingu area da istražim, tako da nema veze nikakve. I ajmo unutra. Oh yes, save zone, what the fuck je ovo? Šta? Steroids increase might health indefinitely. Reloading speed increases indefinitely. I... 44 meg. Šta? Antik... Jao, ne verujem. Eto ti use za antikom, vjerojatno će bi još neke pomije. Neće za divno čudo, ovdje neko normalan živio. O majko, mamila, jao to. Maybe it's Zoe's. Okej, znači čekaj da vidimo što imamo ovamo. Broken handgun. Ovo neka... Vidi što ja radim. Što ja radim od svoga života. Koliko ih imam ja ovdje? Imam ih 5. 5 antik coina i ovamo imamo još jedan. Znači još jedan antik coin. I da vidimo koliko možemo. Znači za ovaj treba 9, za ovaj 5, za ovaj 3. Ovo je stabilizer, šta on radi? Increases, reload speed increases indefinitely, increases max health. Sad max health mene nikad nije bio problem, sad ne znam što će biti, ali bolje mi je ovaj od 5. Od 5 pa ćemo vidjeti. Stabilizer. Sad vidim što je to u stvari. Relaxes the muscles and reduces stress, making reloading faster, effects last indefinitely. Use it. Sad ne znam koliko je veća ta reload speed. Sad ne znam da li uopšte steroid, na primjer, deaktivira calm efekt. Tako da trebaju mi još 2 pa ćemo sljedeći uzeti steroide, a onaj pištolj neka čeka tamo, mislim, ne znam. Ne znam, života mi, ne znam šta ti kažem. Ovo je broken handgun. Broken handgun is broken but it could be repaired with a repair kit. Vjerojatno ćemo naći neku repair kit, čuo sam da je to jako rijetko. Ali možemo, znači imamo broken shotgun koji smo stavili umjesto ove shotgun, onaj shotgun stand. Pa možemo tu da popravimo, ja mislim, ili ovaj pištolj i možda još neka oružja. Oh shit, imamo ovamo televizor, ne seri. Jel ovo televizor, majke ti? Yes. Znači u sljedećoj epizodi možemo da gledamo onu kasetu mi ja ovdje, pošto nisam mogao gore u kuću da odgledam jer me onaj vato, ja sam zajebo bio uopšte tu scenu. Ali, ljudi,
Kao što ste gledali ovu epizodu na Night Days kanalu, ako ste uživali ostavite like, share i subscribe. Mnogo mi se sviđa ovaj serijal kako napreduje, ne sad nešto puno pregleda pošto razumem i ostali ljudi snime, ali za mene ovo je puna kapa, znači tipa 40 pregleda max, ali dobro je to, znači idemo ka više i to. Raduje me samo zato što snimam ovu igricu i neka negdje ostane zabilježeno, ali sam je i ja znači igrao. Znači, kao što sam već rekao ljudi, vidimo se u nekom od sljedećih klipova, ostanite vidni na Night Days kanalu, pogledajte neko od prošlih klipova, šerujte ovaj klip ako vam se sviđa i vidimo se, ćao, opa! Hej ti, hvala ti što si odgledao ovaj video do kraja. Ukoliko si uživao, ne zaboravi da ostaviš like ili subscribe. Naravno, evo ti neki random video sa strane. Uživaj u ostatku dana ili noći, mislim zavisi kad gledaš. Ćao!